Eneo hili ambalo linaitwa Nyanza Region na Wakisii tuko ndani, tunasema lazima na sisi tukae kwa hii serikali na hii maendeleo ikuje mpaka mahali maendeleo haitakuja. Kwa hivyo wewe ni mjumbe wa UDA. Tukikuta kama tumeanza kunyenyekea na sisi mtapatie hii maendeleo. Hata nilipita nikaona mambo ya housing imeanza hapa, manyumba imeanza kujengwa. Unajua siku zingine tulikuwa tunasikia tunaona ni vitimbi manyumba yatakuwa kweli, lakini tumeona the last 2 weeks tumeona vile president wetu amelaunch manyumba na anasema for the next 2 years atakuwa akilaunch manyumba kokote hapa nchini kwetu, na sisi tunafurahi kwa sababu kuna nyumba hapa ambazo hata sisi tutakuja kujifunia ya kwamba hiyo mradi ambayo umeanza hata sisi tuko ndani. Kwa hivyo ingoja kukwana ile Swahili ekeboire tigangwa neke busi abantu baminto moroji ene marome yaba ni batirera tokonye kanisa na intubato sabere unabanya siasa wamanye tenga ndiko kutana na igoro mwatire ntuto saberwe eri ntorwe besa kabisa iteke kare meremo elio moisa bani na baminto lenda abana baino abana nigo baro omwando twaetwe ekara mwatigire kurwana nyumba basacha n'abakungu igo moko abana mukweka no muya timorwana na ende mosemi abana kumoko nyara mwana ndo tire boge moira nigocha no bwanchani ekiagera abana abange kera bakukwana rubobe ba risotiri go chikwengenda abande banywa marubanyi tinyasore bakabasira basareka. So parents, jukumu ni lenu kulinda watoto hawa wetu, kwa sababu hao ndio Mungu atakuja kutuuliza. Sio ile mali ambayo tuko nayo, tutaulizwa ule urithi Mungu alikupatia ulichukua wapi. Kwa hivyo lindeni watoto wetu vizuri na nyinyi mlindane katika manyumba. Hatutaki kusikia mambo ya gender based violence. Kila wakati watu wanauana, tunakuwa na story mbaya, hiyo tumekataa. Kwa hivyo abantu baba machare moiwata buyatwa tirero bali mogo kwana na abantu banyami